Jaro Dedi haturan Jajaran apa Jaro Didi alah tempat payung kedila alah Bapak Poldes haturan ayunan dikundangan banggo apa Polres anu bager mupus di es pawarisan awan mumput dalur jajaran apa Jaro Didi Siliwangi gerbegan salah tinggal mama bawana juru batas perjuangan lambang kejayaan apa Paris Siliwangi gerbegan Bapak Paris Siliwangi geus kumolar ayeuna geus kumolar apa Jaro Didi Siliwangi kumaha cenah Siliwangi Jaro Dedi haturan salah juru kejayaan apa Paris Siliwangi perjuangan dikundangan tanggo apa hajar deui Siliwangi perjuangan apa Jaro Didi ayeuna geus kumolar apa Jaro Didi Siliwangi jadi juru panerangan Selasi Pak Jaro Didi serangan alah eta belenggu ya Selasi serangan dengan licikun geringan wah apa Jaro Didi sisi gawe asa kuwa asa eta belenggu kapayun kula mikasih gaduh saha eta teh mikasih mikadada apa Jaro Didi manusia umur Pak Jaro Didi
Pajaro aturan Malena diangge pala diangge man Pajaro diri deui aturan deui baik Pajaro